Dobar dan. Htio sam reći ima svako milion QN, dao sam to i sportu. Cijeli budžet sport je milion QN, ako se varam. Bilo bi lijepo da ovo se javlja i tako. Preko pres vlade. I da sam malo pričao o meni, ja sam onaj jedan dan 25.5.2025. ili 25.5.25. To je taj dan, taj dao dan, gdje su do tog datuma svi poklonili ili svi iz Europe, nekom iz Europe, to bilo to fino već, više ne ide od par persona, tako da svi iz Europe, molim vas, pustite dao dan, dao onaj koji dodao nekome ili predao ili prekopisnio ili šalju jednostavno i komunikatu preko usta. Hvala lijepo, hvala vam.